Presiden bansa long jong ka US, Donald Trump hakasngi ublay, ulafun siya Presiden ka Russia, Vladimir Putin ban kentu ba umdeshu ban ihat ma siya Ukraine, nada ukwa ya kajinya trailang, bat ka US hadin habun. Kumta loong ba Trump ulafun bat yakran, bat utay unong yalam ka Russia hakatay kasngi, tang hadin kajing job jong ya ka election president, hakilay sngi balalet. Hakaba ula job ya kajinya kun election jong persya ya ka Vice President jong ka US, ka Kamala Harris. Kadba kinong yalam jong ka US kila penpaw ya ka jingdon kam bakirki ban le ay no habayaday bat katma Ukraine, ban ya le ru ban wanra no ya ka jingasuk, hapdeng ka Russia bat Ukraine, nang ba la ban penkut no sundon, ya katay katma hapdeng kitay artili kiri. Namar utrom na du ba usdang ban mi ilapat ba, nakabenta ka election haune usdam, ulakran siya pang katma ka Ukraine, bat ong balada hakajaka jong ubiden, katma Ukraine kan omsyam da jasa tia. Kumtaru ulakular, balada kipat ba kin ailat biang ya ba unong presiden bat unong yalam jong kari, hakane kasin un penisuk, bat penkut ya katma jong ka Ukraine bat Russia. Bat unweng ru ya kijing bat kijing ma kibabun, kiba ap ikipat ba nong syong ka US, bat kumjuru ya kapertay barok kaway. Dang mensyam tayo Presiden ka Ukraine Volodymyr Zelensky ru, layo banyakren bat Trump, habayaday bat katma Russia bat Ukraine, hakaba Zelensky uloang bakatay kajingkren fun jong bat Trump kalong kabasay so. Kini kinong yalam kilayo ru banyakren halor kimat bakongsan, kibayaday bat katma jong ka Russia ha Ukraine, bat banangnya trailang ru nang nesyakmat, manwanra ya ka syongsan, hapdeng artili kiri. Presiden bansa long jong ka US, Donald Trump hakasngi ublay, ulafun siya Presiden ka Russia, Vladimir Putin ban kentu ba umdeshu ban ihat ma siya Ukraine, nada ukwa ya kajinya trailang, bat ka US hadin habun. Kumta loong ba Trump ulafun bat yakran, bat utay unong yalam ka Russia hakatay kasngi, tang hadin kajing job jong ya ka election president, hakilay sngi balalet. Hakaba ula job ya kajinya kun election jong persya ya ka Vice President jong ka US, ka Kamala Harris. Kadba kinong yalam jong ka US kila penpaw ya ka jingdon kam bakirki ban le ay no habayaday bat